Oke guys, masih bersama Kang Asep. Asik juragan empang itu, juragan sport, apa kita tahu? Urin lagi, bahasa Jawa apa? Bahasa urin lagi ketimbangkan. Oh, abang. Lagi ketimbang lintang, gemilang cahaya sinar terang. Dasar nasib sun lagi keberang, di demening juragan empang. Abang Kang Andi. Salah. Guys, udut guys. Rasa senang sun ora kejangan, duwe demenan macam sampean. Pokoknya boral beli patungan, umpan sawekan bandeng sakempang. Asik Goyang Kang Asep. Buat para yang lagi diam gitu, silakan bergoyang bersama kita gitu. Akan kula demen sampean, demenin kula sampai gleng-glengan. Neng ora teka sanjang sendina, kagak tondo kaya ning mata. Yen bener kaki ngasih temenan, melamar kula angga dampingan, ngomongin karo minilen mama, lamaran sampean pasti diterima. Kamana eta Rasa senang tarik Kang Asep. kejangan, duwe demenan mancam sampean, boleh ora beri hitungan, omong sawekan bandeng saempang. Ayo. Buat akan Komar dan akan Nodin, Bapak Injonya di halo-halo gitu ganti. Duka kang kulo demen sampean, demen kulo sampai beng-bengan, yen ora tosya sanjan sedina, kegaton beang kaya ning mata. Tarik mau, yen bener kakang harap temenan, ngelamel kula
Agus dipanggil bojone. Para pemimpin gerak ketemu. Kakang Agus dipanggil bininya. Katria dipanggil juragan AA. Lanjut. Rasa senang sun ora kejagan Asik. Gue demenan macem sampean Aye. Gue ngeboran perhitungan Upai sewakan bandeng seempat Oke guys, sekian dan Jangan terima lupa kasih. like, share, komen, lupa subscribe.